Ibere isato ibere eyemenoti Lois Academy Kisii. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nege nteki ya konyora ebintu by'okutumika aseduka na nege nteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'okutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank ange na Shell petrol station. Nebuku bakirisimi ase namba Isano na Ibere Isano nemo Isano niseto enoti marakabiri. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand
basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enoti Isano na Ibere, eye mokianda, inye Isano, enoti inye Isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gendo tikeria kia sense ye buna komenya buya kebo chenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya kuya bwo buiga totebe abantu abanene boka usenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka Chinsa Ibere goika Chinsa Ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro. Igoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month, siku ya 10 after period. Ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yabo. Na kiga kora to tena wabira umuchando yakara bwa gutire. Ndizi TV. Ubwansu bwo Gusii. Lydia on Ndizi TV tugusabwo kwaberwa sengenchi okuburukana kwa mariogi asakolende nengana yabere kuligereriwa na bali bagendera kwali kinga konyoro kibicha nabo igo amariogi asenchira yobwekirano elitane nkuru kwa job Maangi chitariki ne merongo ebere na Isano na Isato omutyenyi no kabiro mwaka w'ekiri bubere ne merongo ebere na inye na Maangi abere akolekana ime yenze ityo Kenya kurwa kete wikira kinga kichabono asegwikira bono igamwa murai wensemo ya Azimio Raila Odinga abare amo nabarai bande koruwase mu bwazimio wero wikirana ase county ya Homa Bay asige karo kyabere koleta babwatani nabo ikolitikolia lero nigo roboturu wichanirwa barokoba ase amatabekani amakutano ase mukakoyo mu abawutokanga gasirite bwimo bwaye ase njira yobutukanwa ayuna mange tigatoranda ase emotimoko umusini kolinde kengo chukwirana ninko manyina Lydia agendrete ime yense eito ya Kenya. Lydia Amayia kutoka cha kuruwase county ya Kisii asamenyibe county ya Kisii baba konyora omuichano emambia rero maiga yomobere yo mugaka oyomo orine miaka ya igato kutoka ase amatabekani amakutano ime yomochi okisi niga amenyibe nsemeyo bano nogoichana akonene maiga yomobero yugo toka ase ensemeyo asabanya nyimbo boigo baba wikirana ase ensemeyo na kobugolia omobero inakoyira goikira ase ensemo ndrete bono kora obo tukirinde kumanya ekene igoro yengane ibono ase abamenyi babiri bagusabunga ko bamaiso anene mono chinga kiechi chiembura mbaba bakonywa amarwa gwetania ase kerengo nabo igo kwene kinga nkwerenda bale mbaba bakonyora nemibasoko nabo igo ogosiria amagimabo ase nchira enga buna eyo. Tumepita hapa asubuhi tukiamkia kazi, tumepata huu mwili hapa. Tungeomba serikali kwamba iweze kuja ili kaweze kutambua huu mwili ili tujue wenyewe ni wapi
manake imetia woga sana. Naona watu wanapita wanakuwa na woga. Na tutaki woga huo, tunataka tufanye kazi kwa amani. Kitu kingine, ikiwa ni pombe, tafadhali watu wapunguze pombe sasa hivi, manake pombe na mvua haiendi pamoja, pombe na maji haiendi pamoja. Sasa hivi watu wake maybe wanamtarajia kwamba atakuja na amefia hapa na hawana habari. So ningependa kwamba serikali yetu ya Kisii iwe ikichukua hatua ya haraka, manake wameripotiwa asubuhi sana na mapema, lakini hawajafika hapa. Tunaelewa kwamba watoto ni wakati wa half term, wengine wako katika harakati ya kupanga magari barabarani, lakini tunawasii pia na waweze kuja hapa ili waweze kuutambua mwili. Sisi kama raia hatuwezi tukaingiza mikono mfukoni tukaweze kuchukua stakabadhi zake ili tuelewe kwamba anatoka wapi. Hatuna hiyo ruhusa, lakini serikali ina ruhusa ya kujua mtu ili watu tujue familia yake. Ase oroboti rondero goichania nigo umunyanyimbo oyomo akagere ko mwaka omorendi weke Rwanda gesukari kyanzo ya risasi engana yaberege koleta liberera anene mono ase abamenyi bense meju ase babere bakogikeria egekoro ekyo ase ense moyaye omokomanda babanyanyimbo ase county ya Bungoma Francisco Oli nengana aberega tebanga aberega kwene kinga jabesega ko basa bona aberega tebanga nigo butukubona bwabere bogochaka elinde komanyanga ninkikirete engane yekoba nabo igotebanga bono onde bwensira tokena mocho na chikoirerwa ege tambukerio kieli chiko. Gari KBK ikanipita hapo, ilikuwa na askari wawili ndani, ambapo ni Ken na mwenzake. Sasa walipata huyu jamaa hapo na baiskeli. Hata huyu jamaa walimpata hapo na baiskeli, alikuwa anaenda ametoka kazi na ni security. Alikuwa anatoka kazi anafanya kwa weather station. Sasa sisi tukauliza hapo swali, weather station siku hizi kuna sukari ya kuiba. Solve it. Alikuwa anatoka kazini, yeye akasarenda, akakaa kando, wakaongea na huyo askari lakini hakutaka kusikiza maneno yake. Tunataka haki na tunataka askari wa Nzoia watupee mwelekeo, kwa sababu wanatuambia kwamba polisi mwenye ametekeleza mauaji si wa Nzoia, anatoka wapi? Kitendo kama hicho ikitendeka, kuna kitengo yetu ya uchunguzi tumepatiana haraka ili waanze uchunguzi mara moja, na wahusika na ama muhusika aweze Tukoska bosioni gomo tenenedi wa waziri ime yense ya Ethiopia Abiy Ahmed abagago talira ense ya Kenya sebabago sanga nomurai wense Dr. William Ruto igoro yamangana Maangi alengete serikali asumurai wense Dr. William Ruto abagate banege tambokerio gerachi kwene kingango tingi bale obwamati egatie Chinsa chi Ibere aseboigo abakonyora libagali abene korotota abanyanyimbo naboigo konyora maskani abene buna omorai wense oberga gotarira ense yaito ya Kenya. Bobono niko kwa bergo kuruwe guchia se ebitago bionsi byoborendi ime yense yaito ya Kenya kubwaterana ase okuruania obukurume. Niga kwanwa no mwaziri woborendi wa ime Kithure Kindiki Chingaki alikora egekaro kyabage koreta amo omonachi ebina omonene bwensi ya Kenya Martha Koome omosemia omonene bwensi yaito ya Kenya Justin Muturi nabarai bebitago byoborendi asate ba serikali neruete bene elinde kweneki
kinga nkorwa ni bale obokurumi ime yense itwa Kenya sabote banga onde bwensi orachibono gotoka namamocho yobokurumi nachikuirirwa egetambukiro kere egetindi ya serikali na boigo lichiko. If there is one item that frustrates the realization of this constitution is corruption. Clearly an unconstitutional conduct, and it strikes at the heart of the ideals of the people of Kenya as expressed in the current constitution. It is anti-people, and it is an existential threat to the sustainability of Kenya as a modern democracy. I dare say, from us in the national security space, we consider corruption as an existential national security threat. Unless we look for ways of working together, no single arm, no single organ can deliver. And I can say that without fear of contradiction. Because the same constitution that has given you the massive powers you have has also donated some power to another arm of government, another agency, and it's deliberate. Obuskabusio ase oroboti rurengete oboremi nigo tingakie chio eserikali kaunti ya Migori abagego chakia omoroberi bokolikia abalemi ase kaunti eyo barenekerenga yokwenekinga abalemi ababonsi nkonyora bale obokoleri obuyakorwa ase serikali na boigo ama egelio ase kaukwana ase nseme yomwaziri boboremi ase kaunti ya Migori Lucas Musenda abawateba ekerenga ekenene kyomoroberi no kwenekinga ngosira bali abalimi ase abagakorwa ekuro entindi go chiase bali bakonia oboyo bakwegune serikali go chiase chiduka ase boigo abamenyi bense meyo babakwemurunganiria enchera oboyo bwabere bokwenanwa anene mono oboyo bwe serikali ase amatuko amayegaiga ase bano babere gosaba eserikali kobeka emeroberio eikeranete elinde abakwenekinga abalemi bonsi nkonyora bale oboyo ase enchera yoboikerano. This is the third phase of farmer registration in Migori County. This comes in the backdrop of a number of complaints that we are receiving within the county of many farmers who are not registered and have not had an opportunity to get their e-vouchers so that they can benefit from the government subsidized fertilizer program. Ningependa kulilia kuhusu hii mambo ya foleni. Unaenda asubuhi, unapiga foleni, hadi unaweza enda siku 3 kabla hujapata. Kwa hivyo pendekezo yangu kwa serikali ya county ama kwa ya serikali ya kuu, ningependa walete stations zingine karibu na sisi ili tupate kwa urahisi. Kama mkulima na warudisha watu wa county kwa kutuletea hiki maneno ya kujiandikisha siku ya leo, tunasema ni asante kubwa kwa county yetu. Ekemo kyabalemi kurwase ensemo ya Kajiado South and mono bali bakolenda etugo nigo bakonyora ogusirwa gwe milioni 14 kurwa ase kyombeke mugetari ya serikali ekirachi ko bakonya ase kolenda ensemo bakulisia etugo yabo naboigo ko bakonya ase merobeli babegete aso kwenekinga nkolenda bale ebinto bitonchukana ino obosira boigo kurachi ko bakonya ase ogusi nabo yokinya ekerengo gichisemi ase county yu engana baba kokokera mono otebanga nechiko bakonya ase okwegendereria ase amagimabo akera lituko. Tuna furaha kwa wale wafadhili ambao wameweza kujitoa kwa pesa na kwa mambo mengine ambayo yaweze kutuelimisha community ama kutoa pesa ili waweze kutuelimisha sisi tuweze kuhifadhi hii kazi ya conservation, kulinda misitu na nyasi ili hewa safi iweze kupatikana. Baada ya ng'ombe kufa, tumepata kwamba watu wengi wamepoteza ng'ombe. So kupata kazi Kenya saizi ni ngumu. So si wenyewe tukatenga pesa fulani ya kuajiri watu wafanye uhifadhi wa msitu kama rangers. So hiyo 10% tumetenga pia kwa uajiri. Na hiyo ni hatua kubwa. What happened few years ago, that these people faced the largest drought ever, and this is due to climate change. So what we are doing here is
we are getting into a partnership that will see them being able to manage their grazing effectively in a more Onchumuriria Ndizi TV oroboti orukorwa se county ya Kajiado notwikira omweli obwa mang'ana ya Chinsa Isano na Ibere chabono mugasasa kolene ngobengo bairane limbia mono asuko gwachana guchakira omweli rite guchakira muchakana goika omweli rite ne korukwa job Maangi ne twabere tukobwata nere rinde kwene kichibi chechi boiko na malingo goikirare senche wikaninga korukwa Sara Momanyi yone kinga ngonyo role amang'ana ya wetira senchire umwe imenyeringa korukwa Lydia Mose wikara chinga kichinde na abatakeire obuligiriria obuya ime ya Ndizi TV nabwo obwansu obwo Gusii.